everything in it, is the Lord of heaven and earth, and does not live in the temples built by human hands. And he is not served by human hands, and he as if he needed anything. Rather, he himself gives everyone life and breath and everything else. Hallelujah. He is our creator. He is the Lord of everything that we are worshiping tonight. So
Whātalo whātu le tātou ainga. Sua whakamaro tātou whaola. Whātalo whātoi. Tātou ainga mawō, whai, tātou mawhuta le nei tai au. Tātou sa ninga le tātou li. Tātou ia. Tātou pesete ia te. O maia, ia tātou alalanga whiawhia ia i opa. Ia tātou alalanga i le papa o tātou ota. Ia tātou atu i ona luma ma le biinga. Ma le alalanga ia te ia pesi. O walo tātou atua lawa ia, o i tātou whoki o le nuku o whangia ia. Ma le lafu mamoe o i lona ao. O le aso nei a whai tau te whalomo a i lona siufonga. Au nei whama a au tō loro. Oh, come, let us sing to the Lord. Let us shout joyfully to the rock of our salvation. Let us come before his presence with thanksgiving. Let us shout joyfully to him with song. For he is our God, and we are the people of his
Today, if you will hear his voice, do not harden your heart. Mana ia nei upu masani e tatou. Upu ne is whaitaulang sirio le apopo inga. Mane whamamosi a Israel. Tatou mai foli nei tai au. Whetalai mai na fionga le tua ia tatou. Te apopo inga lea, mane mana aufo i le tatou a inga. Na te whaaro ia ma tatou mi ia o ia. Tatou a inga nei tai au, tatou whamaros. Mai e upu, le tusi ai tātou le nei tai au, o maia tātou. Singa mai a tātou e lalo i fore nei whare, whape fo i lātou whai mō mai nei fusa. E leo mātou ne, o le upu whai mai. Let us all tātou whai mai nei tai mi tāua. Pero la ua tātou whai whau taloi lea i tū lau le aso. Mane vai aso tātou whai. Let us use this precious, sacred time to give our worship, to acknowledge Him, His goodness. Tātou i iaro tātou. Let's pray. Lo mātou te mawhawhtai. Whamaruina pēr lo sua. O e toi tai mai lo mātou a inga le nei tai au tō mā. Si taimi mātou o whia wai o mai e mātou tapua i a te oe. Mātou solo pēr le lofa oe lo mātou oe. Mā oi fo atu la whanau e tapua i. Nganga pa i ai. Fio mai e tai tōru ai mātou, ia mātulu mātou tapua i. Ia moni, o whamaoni o rongo. Ia mao mātou vivi i a te oe. Te lia mai le tapua i ngā lau whanau. Bless the name of our Lord. Let's worship. Holy
Hallelujah. We bless your holy name, Lord. Mātou vivi I ma whamanui na loa whiore nei tai ao. Ta mā mātou o mai mātou te tapuai. Mātou o mai e tau tau lau lelei. Mātou o mai e whaali le mātou whaalolungia. Mātou te wawai lo mātango whia lo mātou ta mā. Mātou via ma via oe. O mātou pesele tele na wao lo alofa. O mātou wa ai foi. Ele mātango whia o aunga luenga ia I mātou ta mā. Ta mā mātou whawhitai ia te oe. O lo mātou ai inga o lo maua pēr le manuia o maua le malosi. O lea mātou te o mai ai a vatu le vi inga ia te oe. Ia whamanuina lo suafa mātou te atulo no whaali te mā. A mātou loto tai tō tasi. Ia whamanuina oe lo mātou li. O lo mātou li sisili. O lo mātou te malofa. E mātou te whamanuina pēr lo suafa. Lo mātou te li lo mātou te mā. Mātou whale atulo no whaali. E mātou te tau pēr lo lelei. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. E oe lo mātou ta mā. Mātou te whanau nau ia te oe. Mātou te tau patipatia masi o mātou lima. Mātou te amare ia ma mātou whawhitai a oe ta mā. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Manuina pēr lo suafa lo mātua. Manuina pēr oe lo mātua tō.
lo mātou tama. Hallelujah. I oe lo mātou tama. O mātou I poa atu nei tai au. E mamalu pea oe lo mātou. E paia pea oe lo mātou tama. E sili ese pea oe lo mātou li. O le tupu o tupu, o le li o li. O le abatanga vare naka ana o mea uma mātou te whaia lo mātou tama. Mātou whasiri ina le vi inga oe lo mātou tama. Mātou pepese. Ia vatua I pea wala e o vi inga lo mātou li. O mātou loa. O e te tau ai le whaalolongi a lo mātou li. O e te tau ona mātou a lolofa I ai wa o e te alofa pea. O e te tau ona mātou whaipitai ai wa o e te whamaoni lo mātou li. O lo whamasinonga fwoi lo mātou te mātou te whaalolo I ai. Wana e whaia ia mea uma. O loa lofa na wai ai mātou. O lau whanau lo mātou o li. E mātou te vi ai pea oe lo mātou te mā. E a mātou a tule nei tai au lo mātou o li. E a mātou tau pea lo mātou o fia. E a mātou whaaleo pea o lau le lei. E a mātou wawai. I lo mātongo fie o fofong a lo mātori. O lea ta mai a mātou vivi I pea ma tau oe. O I ova lava oe lo mātori. Hallelujah.
Oh, hallelujah. O Iova lava oe. Mātou te tali tonu ele e iai le menei. Lo e loto loto I te tonu o mātou nganga tai tō tasi lo mātou tama. Mātou vi ia ma whamanuina pēr lo suafa lo mātou. Tele na walo alofa ia I mātou tuma. Te tau fo I mātou o la whanau. It is a privilege to call at your sons and your daughter. O lea vatua ilo mātou nganga whanau nau. O mātou loto mātou atu pēr ia te oe te mā. Whaalilo mātou amana ia. O lo mātou whaalolongia. O wholanga te mā. E le whoifua ia I mātou la whana. Mātou whamanuina o lo mātou li. Te awai mai pēia I mātou tama. Pe mai la upu e te whiawhia pēa mātou tau ia te oe. E te alofa. Pea mātou walwala au atu ia te oe lo mātou tama. Ka mātou lewe inga, ma le tapo inga, ele nei taia o la whanau. Ta mai le lava ni mātou upu, ele lava fōi o mātou pesenga. Ai mātou te wha moe lo nganga. E te sila whia o mātou loto tai tō tasi. O mātou loto e wha nau pēr ia te oe. O mātou loto e whia mafuta pēr ia te oe. E pēr ona e nau mai a ilo mātou oli. Ia maua pēr se mafutanga. Ma I mātou lo mātou. Mātou le mātou tapo inga le nei tai ao whamaruia mai oe lo mātou tamai lo ainga. Mātou maua iai ma whalongo lo tapo inga lo mātou li. Ia mātou vi iai pe oe lo mātou li I sili. Ono Yesu lo mātou li ma whao lo mātou li atu ai nei. And everyone say, Amen. Amen. Thank you, Lord. Ya lala balalo whawhitai. Tātou taulanga. Tātou whai. Hold your, give in your hand.
If you're giving online, believe, we kind of pray. Whawhitai lo mātou tamā, mātou atu i o loma le nei taimi. O le nisi nei o vaenga o lo mātou wola vivi a te o lo mātou tamā. Mai ana e fōa i mai lo mātou li o mātou lima, mātou te ola ai, ma whai ai o mātou manao, na o sina vaenga mātou te whafo. E whai ai launa ngā ruenga lo mātou tamā. Mai lo manuia i ainga uma o le nei kalesia tamā. Ono Yesu. Amen. Amen. Haftai atu le nei tae au. To ina mai. Vi inga. Le ngata fo le whanau. I le sengo. Vi inga le tua le nei tae au. Ia. Whatalo whatu fo. Sunga le whawhena inga. Whatua. Ta tonu lea ua. Futi manu ula ti saha. Le hanga le leima le alofa o le tua. Tātou toes whehiloa iai. Le nei tae ao. Iwin tātou vala. Ia. Nisi fo i tiute. Ma ngā ruenga. Ia. Po le whinga ngālo fo i le tua sa. Lua ngā i toi le nā fo i tua. Le nei atunu. Ia wā lama le tala ina mani. Palue ina o ngā ruenga le tua. Ia, o le vi inga i fo i lawa ia te ia. Whaaftai. Ia, and welcome again. Sungat whaafenainga. Whatua ma le no fuaro. Nei tai ao. Ia, le ngata i lere pa i o le tato i kalesia. Whaataro whatu. Swafa manu malo Yesu Keriso. Nei tai ao mātango fie. Seo ka wakuri.
ko la le le ni tai au. Ia ma pi ia le ri. Ia na fese tatu talo. Ia na fai tau ele o tatu tu spa ia ni tai au. Ia valo mātou tua. Mātou whaafitai atu i ati oi. Ono lo wanga le ma lo alofa. Mātou munu mawina lo alofa tūnoa le nei tai au. Sa mātou nofo wala wala ai ma lo peitai. Wa mātou whiroa ai. Ono a alofa whai ono. Ia le nei tai au tama. Ia ore vi inga tu ma watu lawa i ati oi. Ta maua si la fia wha moi o le nei aso. Tai mila mātou fola ina lo wa fionga olo. A ngare lei mai oe. Fesosoani mai oe le mātou. Vai. Le ato o toa. Fesosoani mai oe whaanganga ina. Fo e mai lau poto ma le ata. Mai ufitia mātou i lau. Matu. E ma whai ai o na mātou fola ina. Ma vai tonu. Lau upu moni. I le nei tai au. Ia whamanuia oe le whaalongo o tangata. Ia whaalongo ma le poto. Ia e whamalosi fo ia i mātou uma. Lau whiau le nei tai au. Ia mātou wola ai. Tutu mauai mātou le whaatuatua. E ngalu e inai lau ngālu e. Whamanuia mai o i o tangata. Whamanuia mai o le mātou mawhitanga le nei tai au. Nau lava suafa Yesu. Amen. Ia. A whai o. Ia isa o tusi pa ia ina. Ia. Sua e fore tusi a loma. I lona mata upo se furu mane rua. Whai upo e tolu. Se i whaangata mai i whai upo e valu. Romans 12, verse 3 to 8. Lo masunan lua, whai upo e tolu, se i whangata mai i whai upo e valu. For all the Palangi people, just follow through the screen. Oh, there's no screen here. Anyway, just follow through the screen while I'm going to read this in the Samoan language. Ia ora fionga pa ia le tua. A wao le lofa tu noa wa tu ina mai ia te a. O te whai atua ia te o tō uma. A ore wha siri le manatu se tasi i le mea ua tātou o na manatu ai. Ai ia ma le manatu. Ia tusa ma le tōwhinga. O le whatuatua ua taitasi ma tofi ai mai le atua. A wā, whaapei o i tū tino e tele i le tino e tasi. Ai le tasi se whaivo i tū tino uma. E whaapei i tātou nei le tō tele. Ua tino e tasi i a Keriso. Ma ua whengai ai i tū tino. O roo ese foi a tātou mea tu whaina. Mai i le lofa tūnoa. Ua whaina mai i a te i tātou. Po o le perfecta i a whaatatauina ma le tofi o le whaatotua. Po o le tiaton i a whaia le whaivo o le tiaton. Po le ao ia a o atu ia. Po le a poapuai ia a poapua ia o ia. O le foa i mea ia whaia male matamau. O le pule ia whaia male whiringa. O le whai mea alofa ia whaia male loto fia. Ia, ia le. Nei tae ao te whiwhasoa ia o se mata upu whapea.
au na, i le tino keriso ma le loto maulalo. Humble service in the body of Christ. Mora si le fia ma le tatulu. O le loto le tua. E le pure ka kou le whainga e whai. O le loto le atua, o le tuspa ia. E awa o mai kako, e wha ko ngoi kako, e wha maa lose e fui kako. Tātou o tangata o le ri. Nanga kele loko. E loko la Windows, e loko isi. E le pule la kako le whainga le mena. E wha longo le kako, ma wha ngā kako, wha ko hunga. Wha maa losi, o awa onga. E a mai e le kuspa ia. Whai e kakoro. Longa winga. E mga o mia le mawala loko ia me. Anga iei isi whakongunga me le kuspa ia. E makwa ikike e ia koro. Kakoro. Ia o ngā whau rola ia o le benga. Ia o mafofo. Awa kuu le whakongunga. Kuu guidelines. Order. Commands. Anga le mele kakaukanuangi kai au le whakongunga. You need to humble yourself to accept these guidelines, these commands, this order from the Bible. Yeah, love your enemies. Yeah, okay. Yo mele sole fiko sunga solo ngam ka. Ele fi fa longo. Ele via, ai sea, mo ra benga ele o mawalalo le loto. Humble yourself and accept the fact what the Bible say. When the Bible speaks, that's God speaking to us. E karango malor kus pa ia o le ko ngau no mai ya oi. E awala mai na perfecta ia, ana apostolo ia, na filifilia le tua. Le fai mai. Ku mau ka ko ia wa onga apostolo. Le Paulo le ka karmo. Yo se si fa kai kai. Le ile. Le mga upure karmo ingai foi. Le faiva. Mai le faiva le la ngai ngai fine ko. Ia wa umi fo ngam ka po ia ai ngi kai me o mangi kai no vai ngati no keris. But it's a very straightforward message. Ai fai ka ia ma ko kiria le e ko nga miang si me ko ka sui. Ai se le se humble. Le kalia de facto nunga. Pengo fa. Le loto le tu. Facto nunga me e a mai el tu spai. So today we are trying to look into the situation where humble serving in Christ's body, or in the body of Christ. Whaamawalano lo loto. E te au nai le atua. Whaamawalano. Ia. Ele io o I le fai upu le atolu mane. Ai wha manatu mai tātou le fai upu mua. Never mind. I urge you, brothers and sisters, view what? God's mercy. And then offer your body as a living sacrifice. Misi lo ya o le melo le view God's mercy. Fa lunga ka lo mo me ngai folo mai ku. Lua ia fa au e mai le mele. Ole. Ole tau langa ola. Ele se tau langa ua oti.
Whenga kuai ngā whaunga whenga de kauranga ngā o le manu. Tu lolo no tu male afita pea male toto e whaiele tauranga. I mea lawa mea, offer your body as a living sacrifice. Before you offer your body, you have to understand what it means by view God's mercy. Nā le wingo le alofa muti vale o le atu. Something that we deserve, we shouldn't. O se mea o tātou moa, e le tatau na tātou moa. Le maliu leo Yesu. O le maliu na Yesu, e le pese maliu foi ngā lenga. Ngā mais kaware oki. Whaingi leo, kua se kōwha. E whai ngā tāma mata ngā le maliu o Yesu. Ia tātou viu le maleilo. Aola kei me whaile mero living sacrifice. Ia e noa mea lea kupu. E hambo oe la vengor ka prama lea. Anga ale hambo. E le mahaliela. Ma pa ia i dumo lea tua. Nang kau wha pula kua overroll le kasi ma le lua o le kako kanngor kai au hior kout. Inga le bat. Ai ia kako lo le me ka le humble. Because Jesus also humble himself. Ngā mafuanga obedience to death on the cross. Anga le wha maua lalo le loko Yesu. Ka ria ai longo. Ino wa liu kaka. Le whaola. It's all about humble. Wha maua lalo o tatou loto. Whengo fia lor ka kunga rung. Ai whenbai. Longa lua. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by renewing of your mind. Kusa siku ele o ka ko nga ko lalang. Ka hua ngar fia de mai. O ka ko tangata o le tua. By what? Renewing your mind daily. It's mean renew your mind daily to the scripture, but not the world. A renew lalo ma ho faukusai in the scripture. E ngai kupu ai lo ho fa kua. Because we are not really people. E le o tātou o tangata o le lalo langi. Oi kako o tangata kelisiano. Tangata ua whaola hina. E haola ina ola tātou. Luanga mele whamei. O le taulanga ola. Ma, i leo kākunga kolola. Humble. Because, olea, view of God's mercy. I urge you, brothers and sisters, o te ai o iatu, o na le alofa, muti vale o le atu. Tato o mai lani whi au o le nei tai au. E whainau whaupunga whapesi whaupusikas. As a member of a body of Christ, you must think of yourself with humanity. Understand your role rightly and exercise your gift properly. Anga le whai upuranga kōru. O le whakongunga na mea ngai mai ngai pau. What to do to it. I le whaama le lima. O ngai amai ngā le instructions o le lotu. Why you do it. A le whai upo e ongo marewari. O lo o mai ngā le application. How to apply. Or basic instruction. Lala la winga o tala pa ulo le whai ilongkuru. Whai upulonto. Whai mai pou. A wā o le alofa tū noa. Ua tu uina mai i a te au. Nā le winga o le tala le apang.
O lo tau mawhai Paulo. E tau mai le authority. Lea mawhai e o na whai ngā ruenga lea. Anga lea, o le whakohunga le mele la asau. Penga mako whai ako kei mo sola la unga fwoi whai whea. Lea ima mako pure whakongo i oko. Ai ongo le wala uinga. O Paulo la. He was chosen by God. Nan me whang choose ai Paulo. O le tala le lei. Tā lai le tala le lei. E le mai ala le whakohunga Paulo le kau mai. Aua mua whakurau Paulo le au kare sia. O le pole le kua. Le ala avakue. Le whatonu. Anga i la poskolo le kau. E leo koe hola koe ngā poskolo i Paulo le kami. Wa uma. E leo koe iai. Anga aposkolo i kau i Paulo. Le Paulo. O le aposkolo ngai le mori mau. I le koe kuu mai o keriso. Lua. E wha maungia kere. Ngā whiriwhiria e le atua. Ngai kongo ngā ruenga. Ngā ruenga eiva. Whai upo e tolu ma le wha e alui. Ngā rue le ala i tamaseko. He was chosen by God. E leo ko iei la aposkolo ia kemi. A o lako awa onga ia pengo whai aku. Ia ku mau ka ko ia o mai. A whai koe maua ka kai e whemi. O mua whai whi aku. Oa. E o mai e la unga aku. Le truth. Le anga whai e Paulo. Ai sea, ongo le wharedinga me le kua. E anu e aver kala le leife. Ngu kasi. Ai wa whanonga whakaunga le wholo mei ko ia Paulo i. Nā whakaunga le mei. One of the most issues me o loko kupu kongo e karesia. E vahe vai ai e karesia. O lea. Aua le whaasili le manatu i se. Aua ne i whaasili le manatu. Nā whaparangi ngai. Don't what? Think highly. For through the grace given to me, I say to everyone, before I say this, that's what he means. Ole authority le kua. Nga ave ya Paulo. E fai ma apostolo. Ole apostolo, ole ka ka venga le feau. Ole feau le. Le ala wa mai feau. Ya ka ku ngala. Humble your heart. It's not from Bo. It's not from me. This is what God wants us to do. Our facility to manatu. For through the grace given to me, I say to everyone among you not to think more highly of himself than ought to think. I want if I see the woman. Mea lea e a whahinga ai e karesi. O le manatu ai whasi. O se mea a whape maua i lor koe ngā mea lea. O se mea e wha wau. A ve ele wha mua. O le wha sili o mangako. I o ke rea la whare. Wa o ke mi uma ke la koe lilo. O le mea le la mawhawhau. O mea voi ke aloi. O mea e ke mawhawhau. E sidi awe. O e are the best. You think about you. You think about me. Me. What about God? What about God? Lea whai mai Paulo. Ele mai ngar whakaunga. A whakulo mua por whakbonbole. O a ora poskoro nko fia le kua. Whakaunga le la waku. O le mea ha. Whakaunga o le kua waku. O lea. Auangi whasi. Le whai Paulo i kukongo lea. E kare sia. O le kusinga ave i roma. Believers. Inga wa uman karangoa Paulo kasi malua. Mena o karangoa karangoa. View God's mercy. Whamawalano lo roko. O solo i le vaenga lea. Leo wa practical me kukongo i. Ile. Lotu. Only facility o mafofa. That's the main problem with churches now. O le manatu wha maua lunga o le tangata. Human pride. That's the problem now. They always think of himself. Himself. Think about him. Think about me.
not consider other people. Whamalulu aku. Loka ika e wakarai. O le mea, o le whaika i kuspai. Te whua ika se swapi. Ia maa, se mea. Ko whinga leo Paulo. Pasi mai Paulo i. Renga i hawhiwhi au. Tell the truth. Preach the word. Never may preach. Whai le whatua tua. A whakua kua la o le whakua kua meneku. La unga le mesa. Au ngi whasi o ko maa. Pa mori mole. Karesia. Awe te maa whau a oe na oe. O lo wa inga. O me maua. O nga e sau la ia. Ko ngo loko o le mea funga la whai. A sau ke le fia whakuranga ngō fua wa ika. Anka le ma whau ngā oe e ka ngā. Whai le mea reki mga e whai. Karango au sa mea le kāre isi e whai. Ke whaku esi aisea. Anga le whaasiri o mawhau. Nā ke mga e mai mela ke mawhau iei. E whai ei le lotu. You think about yourself. And that's exactly Paul is trying to, the message he's giving to the church. Because the church is the body of Christ. E mga mia lale loto maulalo. Anga wona e Paulo le karesia. Ai koe follow mai ko mar whamalosia Paulo. La whamalosinga mai ngai Paulo. Mo ko vai el whamalosinga mai ngai Paulo. Inga wa uma nga whai Paulo. So o mai ko mai. Ai ia mama le manatu. A mama le manatu longa e mai le loto mama. Mai le loto maulalo. Not only warning the church, but also encourage the church. Mai ia mama o loko. O mea ke sau e whai kongo le loko. Ia mama le mainga o lou manatu. Ia tusa ma tō whinga o re whātua tua. Ua tai tasi ma tofi ai mai le atua. And that's our Paul. Not only warning the believers, and also he encouraged the believer at the same time. Aua whaasidio ko mako. Ai ia mama. Bea ngai lefia maua. Maa ngai au se loko. Ai maua lalo uma loto tanga. Lava le tofa. Lava le whakatautanga. Te vai whaingo fia meu. Ai whaasini don manatu. Vai lo. O le apisa re karesia. Anga foi wale se fer whangi. Ior whatou punga ngata. So remember, church, don't think what? Hi. Consider other people. Maia, mama, luloto. But think so as you have a sound judgment, as God has allocated each of measure of faith. O le whautuanga tele napu. Ia mamalo loto I mea whai. God is giving each believer some faith by which to serve Him. E mai le atua le whatua tua. Whesosoangi I ake oe. I le matawhai o I le ala e whaia. E serve atua I oia. Just give me faith. Le whai upa e whama lima o leo tala noa I illustration o le loto. A physical body which has part with different function. It's like a community of believers in Christ as a spiritual body. O whatusa le lotu le tino le tangata. O tangata tele vaenga o lona tino. E lua karinga. Kasile.
le notu se tulo. Ma faila, sao ai lo whaaru, ai le mulo tautalo. Iei mafuanga, different function. Ai kaukua umariki ngoi kasi. A ki ngā whai lau rima, e a fia umalo kino. O rea kara le loku re kau wali me paulo i. Kusa i, ai sea, o le lotu. E ko akele kako i, a kau ki kau kua mo Yesu. O le loku na. Everyone has to serve Christ. So you mean e kele lai kua kingo ke riso. Ngai whamakala e feso. E whaa. Su kasi su luang. Su lima i su opo. Na ia tu ina mai fo inisi. E whai ma apostolo. O nisi foi e whai ma perifeta. O nisi foi e fola le tala lili. O i kū i or kingo. Au ame e whai me. E au aunga mo Yesu. E whape ngā fo le tangata. Alanga le sio vai. Mo whaare tonu le tino ato. E ei mea ngai lo vai le ki kamo ea. Sa vali ai. Ia ore ma whai na whai. Ai sea. Whaare tonu. O le akanga o le amai I le wha ma le lima. The illustration of God's church. Jesus is the head. A serve umakakai. Not the body to serve the members. It's member to serve the body. Nā o ke lo kako. Ua whaatonu le tua. Ua le wha moe matu ume vinga ngalo le tua. E pe fōringa me lakau whakong. We here to serve God. Mai, me whasa mua le iei I kako text. E telea e whaapei e tātou nei le toa tele, ua tino e tasi I a ke riso. E ko kele la kākou, o le structa inga le loku whaile li o leo, e la poskolu. Perfect. Ia lea la ua, le hisi whaingare. Whai whi au, ao, whai e mga dio, kākou roku le pen, the media, some people that serving God. Vaenga I o le tino ke riso. E ke au ngā laha I le vaenga lea. A misi fo I le si vaenga o le kingo lea. E ha a fia le tino ke riso. A wha maa vai si so kako auruku. Ko ke whaangongo a uma. A ele whaangongo. We miss some of the body of Christ. Regardless, but we missed. Because he was in the body. Asola, kwa makare si. Natu hasia tu sungar whawhengai. Whaangongo. Malini lo lo mo. Ura mo. Wa luisi a ngore karisi. That's what it means. Wa misi de si va ngore tino keriso. Ale fango o ele ka ko wiekum. There's something wrong with the church. Regardless. Love your enemy. Whoever is going to leave the church. Whoever is going to say, we're going to miss them. E misi, ngā makambai. Ko la ko longa lua, ko whapenga, o whakuru sunga rwheng. O ngu sa. Nā unga rupa. Nā unga peru. A le winga no kana. Le a whainga. O le tino ke riso le mele. Wo ese isi o le karesi. You have to think it's a body of Christ.
O ka kongi au nganga le. O le akala le kanua mai paulo kongi e vanga whama le lima. Kau kua ngā le kare sia. Ele unity ko kongo le mere wha. Ia kasi ka kou servinga le. And that's why Jesus hated when someone destroys his body. Whoever destroy my church, he was going to destroy it. Because church, it's a body of Christ. O le lotu, tino keriso. O la tau ia servinga le li. Not the other way around. Yeah. Panga muri muri. Kai o pono ma de valu. O mea lofa. O mea lofa. O ha mea lofa ia. O mea lofa na mai eletu. Paul then apply what he had just said in verse 3 and 5. To exercise of God's giving ability for spiritual service. In verse 6 and 8, he built on the principle, we have different gifts. A wife a pay o tu tino e tasi, e le tasi se faiva i tu tino uma. E kasi le kino. Ese uma faiva, e fai i tu tino. Anga ele lisinga me ngai po. E le wha pe pau rea. Anga se lisi ngai mai ngai pau. Mua lava. Wha mai o le perfetta. Wa aise si wha pe o perfetta ngal perfetta unga le ia. Ia le mia. Danielu. No. Perfetta le kai pōringa mai. Perfettanga. O le launga ina o le upu. A launga la le upu. E launga ma le wha atua tua. You have to tell the truth. You have to preach according to the truth of God himself. Kasi leo mearofa. Nefa mei paulo Fai e ki oe mearofa. Fao ngā. Awa ke ngofo e lunga. Awa kuku e le faya. When you have opportunity, preach. If the pastor give you an opportunity to preach, launga. Onga le mea lofa. Na vatu e le tuaia. Ni Paul say se apply. A fai o lau mea lofa. O le serving o raka. Serve. Nan me koe. A fai alo me alo fa ke awao o oi o fai ya onga o le teach. It is a gift from God, and when you have opportunity to do it, do it. Whaonga. Don't just sit on it. If the opportunity comes, use it. Preach, teach, serve, encourage. Whamalosi. A whai alo mea lofa e le lei o le whamalosi o le si. Tino ke riso. Whamalosi. Nolo whai whananga. O le mea lofa ngā o lenga me le tua ia. No ua lea whanu. E ua le whai alto ina mea lofa fo inga. O oe o le tata pesi. Le lei lau pesi. Ia maturo la vano te pesi. Uma lona e pesi. Ona e alu lo le enu fo mai fafu. E le fa pena le fai no mo le mea lofa. Uma nga e pesi. Sia sa fa i mai ka ko fai me fa ka si uma mafkanga. A gift. A fai fu yo o sa fai vinga. Fa pena. A ele ma fai. O nga fa pele se mea lofa ya o fai la uma. Ai sa wa fai la. Ele ma fai e ke lo.
Mai ka kau fo ngai. The gift has been given to you. You have to do according to the gift that God given to you. Ia wau ia. Ko halele lei se pesi. Me ngā kiri la karaka me ingi ngā pesi. It's not my gift. A ko ngua ke pese ve la fe o leo ko malua de sila le malu. A fo ele sau. E ia me alofa wa mai ele atu ia oi. Fa nga. Because it is the gift from God. A whai ora me alofa refe mai o oi. Wauwhi fo ina leo lutu. Whanga. Whai. Ai ei mea ngai kiu ku. Loto mau. Whiri ngā. Manea, loto fia. E whaki ngoi me alofa ia. Aua le whaia malele loto mau. Aua le whaia le pure le whiri ngā. Aua le whaia me le loto fia. Because they carry you me mea ia ngā wenga le o mea alofa. Religion. Generosity and cheerful. O mea ia e hanga loto nau. I le mea alofa ua watu ele atua iau. A whai o le mea alofa kura oe o le pese. Ko anga e vai pese o le loko. Vai pese ngā le whasan mai. A vese e pese ngā pese le loko. Le loto nau. Because it is God's gift. And it says, what? Renew your mind. It's mean daily thing to do. I renew la lo ma fo yeso. Il scripture ko mahanga ia. Ango ilang o fa ko kanga. E fa ton wai. E awa wai de lot. I renew o me lo. O e la tanga ton lo. O le fa ma fa la po le vai na. O no ma le va. O me alofa. Aua te whaka mala se me alofa. Ua mai ele tua iawe. If your gift, serve. If your gift is encouraged, whamalosi. Alu. Whamalosi le siusu. A whai o lo me alofa. O le au au. Whai le whai wa. Aua. Te whapalapala. Se me alofa. Ua watu ele tua ia tiu. O le lotu. O le atu. Why did God want us to do the church? Ka ke mai ai. Ea, e whaakupupu i ngai le kako wola. Whaaleanganga. Work in spiritual thing. E equip tai oe. E whaamalosi ai oe. I say, because after that, then you go out into the world and what? To disciple. That's a commission of the men. Ka ke oe kala i kala le lei. E le mawhailanga e anu kala i kala le lei. E kini sau se loko e awa o e mawhai mea. Equipped. Whawhenga e anu e whai kala le lei biki. Kala i kala le. Anga le mea nga commission nga le loku. Me le mga i le kua. Mea kou ako e kala i atu le tala le lei. Ia maua tangata le mahalo le tu. E le sta kai le ilo Yesu. Mo whapea i o mo whaisa mo. Kere i yango kere le ami. Wo sau nge la kungu nge te leo la kungu. E kakaro ki ilo Yesu. Nangor ke leo la kungu. Samoa, everyone knows God. Regardless of whoever pati. O le atua o Yesu na maliu whaola mo tatu. Countries like this, there are other people.
E le ifa alongo i tu. And that's why we are the church. To go out. Tisa. Tato woia, tala iatu. E le mawhailanga e le whaile media. Pe hale he whai o se mempo se loto. Local church. E ke sauea. E awa o oe le tuspa ia. Ia tupu ai lo wola whaleanganga. E malama lama i le whinga ngalo le atua. Ma le tala ingon. Ia, ai hanu lore i kara. O le wha mua nuenga na. O le tino ke riso. Church, it's a body of Christ. Whamanuia le tua i lo loto le nei tai. Shua wha Yesu. Amen. Ia walo mātou atua. Mātou whawhitai fo ia tole vi inga ia te uri. Dei o lau upu fola le ni tai. Whawhitai o lau upu wai au mai i mātou. E wha malosi ai le mātou au nanga. E mātou te ilo ai le upu moni. Tu sai malo fita lai mai le ni tai. Whawhitai tama. Le ala, le ie. Whawhitai mea uma wai whai. Vealo upu le nei tai hao. Ia maua ai le mātou whatua tua. E ngalue ina i lau whinga ngalo. E ala i lau loto. Po lau ngalue. Whamangalo mai se mātou upu. Whamaualunga u whulinga le ni tai. Whamanuia mai oe iau tangata unga. Whamanuia mai foi oe le toi wahenga o le nei mawhita. I lau suafa Yesu. Amen.